Il-programm ta' ċittadinanza b'investiment ta' Malta jagħti serħan il-moħħ għaliex fih proċess rigorus u l-aqwa wieħed fid-dinja. Dan huwa kliem Peter Vincent, konsulent tal-Aġenzija Thomson Reuters, waqt li kienet jitħaddet waqt konferenza organizzata mill-istess aġenzija. Fi kliem Vincent, pajjiżna għandu programm tajjeb ħafna, illi pajjiżi oħra saħansitra għandhom jimxu fuqu. Malta is a European Union country. It has a reputation for having a very solid program for citizenship and residency that has very secure due diligence processes in place and transparency. It's by no means perfect, but there is no completely secure system in the world. But if we're looking for a model, not for just the European Union, but a model for the entire globe, I would look to a country like Malta. Il-konsulent ta' Thomson Reuters ma saħaqx biss fuq kemm pajjiżna għandu jservi ta' mudell bil-programm ta' ċittadinanza b'investiment u għatkellem ukoll dwar kif dan il-programm huwa l-uniku wieħed approvat mill-Kummissjoni Ewropea. Dan kollu jġib fix-xejn il-kritika ħarxa li resqet l-oppożizzjoni tul is-snin biex titfa' f'dell ikraħ il-programm ta' ċittadinanza b'investiment li minnu Malta daħlet miljuni ta' euro.